Kylian Mbappé, Cameroun. Ousmane Dembélé, Mali. Michael Olise, Nigeria. Aurélien Tchouaméni, Cameroun. Désiré Doué, Côte d'Ivoire. Ryan Cherki, Algérie. Bradley Barcola, Togo. Golo Kanté, Mali. Jules Koundé, Bénin. William Saliba, Cameroun. Dayo Upamecano, Guinée-Bissau. Maïk Megnan, Haïti. Manu Kone, Côte d'Ivoire. Brice Samba, République du Congo. Magnus Akliouche, Algérie. Marcus Thuram, Guadeloupe.